bikin apa? Bikin pancake. Pancake. Dipisah dulu ya. Kuning sama Telur putih. Berapa itu teh? Harganya 15.000. 15.000. Kasih gula. Jadi Kerkop. Kerkop. Wisata kuliner Kerkop. Dari jam 4 Dari jam 4. sampai jam 10. Oh, susu ya teh? Vanili. Hah? Vanili. Biar terlalu bawang. Oke. Lanjut dimasak. Ya. Oke. Listrik ya? Ini 2. 3. Hah? 2. Tutup guys. Kasih apa teh? Wafer. Wafer.